Na prethodnom času smo naučili kako se, zahvaljujući elektromagnetnoj indukciji, dobija električna energija u generatorima na izmenične struje. A kako sada tu energiju preneti do naselja, do potrošača? Tu jeste mali problem, evo zbog čega. Što su termoelektrane, hidroelektrane, nuklearne elektrane, u novije vreme i savremene vetrenjače, na mestima koji su udaljene od gradova. I u tom smislu treba preneti energiju iz tih elektrana provodnicima velikih dužina do potrošača. Da se zadržimo još malo na tom delu prenosa. Šta se dešava u elektrani? Sjećate se, rekli smo da se neprekidno okreće rotor generatora i zahvaljujući tom neprekidnom okretanju dolazi do elektromagnetne indukcije i nastane elektromotorne sile. Zahvaljujući čemu se okreće rotor generatora? Zahvaljujući tome što je on spojen sa rotorom turbine iz neke od ovih elektrana. Pa se kinetička energija lopatica turbine pretvara u električnu energiju unutar generatora. Znači kinetička energija u električnu energiju. Međutim, u malom istorijatu pokazat ću kako je to bilo u Srbiji sa prenošenjem električne energije od elektrane do potrošača. Naime, 1888. godine Tesla je izneo jedno viđenje u obliku predavanja o prenosu električne energije korišćenjem visokog napona. Naime, pri prenosu, odmah da vas se podsjetimo, kroz provodnike dolazi do toplotnih gubitaka koji su srazmerni